र यहाँला भुटानरी तामाङ बाइबल आरे दोखा बारे र तामाङला वाइला किताब नै दोखा बारे चुरी खाली चु बेंगलोर प्रिन्ट बिगा बाइबल गिक मला नेपाल प्रिन्ट बिगा बाइबल गिक मला यहाँला तामाङला युल्ला बाइबल चाहिँ चुरी भुटानरी दान्दे आरे वाइला बुक्ने आरे हिंच नै मचु नेपाली बाइबल गेम गिक गोरी वचन परमेश्वरला वचन परमेश्वर से सुम्बा ल्याङबादुगु बासिनन चुरी जन खावा मला र जति जना से थेबन मला रंगा सुलेमान घिसिङ हो थिम्पू क्यापिटल लिन हो राजधानी हो र ngacha udidi ngala gobai udidi thandoji ngacha nga bonbo gyat lamba bonbo gyat हेर्नु साललाजी 6 सालसम्म bonbo gyat लासिनन त्यसै जब 7 साल 8 साल तामा हिंसे चाहिँ त्यो बोनबोला ज्ञात क्लासिनन फेरि प्रभुरी रिङले फेरि जनखाजी र जब टिम्पुरी एनिमल हस्पिटलली गभर्नमेन्ट जब मुम्बङाला फेरि खामा दुइरी चाहिँ नाला दिम्री धेरनुन बिमारी ताजी चुरी आमा चुरिन मला पास्टर ने आमा र हाजङ जामे फुन्चलिङरी मुला गोर्गी जामे मुला जागिक मुला जाचुन हो जामे गोर्गी चाहिँ बेलासिन निसिजिन्जी जागिक दिम्री मुला त्यही कारण चाहिँ न बोनबोगे लामा 6-7 साल बोनबोगे लामा नाला दिम्री चुरी आमा थिन चाहिँ हाजङ जामे धेरनुन बिमारी ताजी बिमारी तामा दुइरी चाहिँ अरु बोनबो बासिनन धेरनुन क्योन्जी धेरनुन आजा पूजा लाजी धेरनुन 5-6 महिनासम्म लामा नै कोइसे बिमाला उर्ज राङला तामाङ बोनबोका लबलासै कोइसे बिमाला कामी बोनबोका लबलासै धेरनुन किसिमला बोनबो लामा धेरनुन पुरेट लास्री 1 साल तागे दाममा गोर्गी बिमारी चाहिँ थेबान मला 1 साल दोमा चाहिँ गोर्गी आमा जामे चाहिँ एकदम न सिरियस अन्तिम कन्डिसन दोजी त्यही कारण चाहिँ नै जुन यहाँला भुटानमा जुन राजाला बोनबो मुम्बा थेरी निमा दुइरी चाहिँ राजाला बोनबो सेतिक बिजुवीमा एला बिमारी गोर्गी चाहिँ 14 दिन सम्म चाहिँ 14 दिन कुनु चाहिँ एला आमा जामेङिन सिला बिसिनन आज स्पेल नेम्बरसँगजी त्यही कारण चाहिँ जब nga dimri दोषी खाजी बिमारी कादे च्यामा दुइरी नै एकदम न काना जब क्विने अथुम्बा बस अवस्थारी दोजी थेन्जमी ओते बेला nga धेरनुन टेन्सन फिक्री धेरनुन सेमरी किन्सिनन धेरनुन यैसी जी आइरा थुङसी टेन्सन चाहिँ लामा अस्पतासी ब्राह्म दुइरी गिक प्रचारक सेङादा स्याप्सी र गिक प्रचारक सेङादा गिक बाइबल वचन गिक टेक्स्ट पिनुम्बा होते पढा ब्लाजिङै उत्पत्ति 1 हिंसला वचन मुम्बा थेन्चै थेरी उत्पत्ति 1 रि चाहिँ बेन्नन सा जम्बलिङ बेन्नन प्रभु से सृष्टि लाभ हो विष्णन थेरी ब्रेमुम्बा सृष्टि लाजी थेरी मुबा यो थोक थेरी मुबा नामे दुगु थेरी मुबा क्वी थेरी मुबा दोङ स्योङ आकाश धरती घाम जुन थेरी मुबा मी नै परमेश्वर सृष्टि लाभ हो विष्णन थेरी बिर्ग मुम्बा त्यही कारण चाहिँ थेन्चे ओरङ इन्सामी दान्चेङा
परमेश्वर द ज्ञान दोजी ngai nyan ba ngai tenchi baba lalu se chai ngala dimla amthen dimla hajang jame chai danche borge damji danche ete सत्य परमेश्वर ए सत्य होइन हामी लु ngala आमा जामे दाचे संसारला क्लासना निबन मला ग्लेला बोन बसे इसपा लेंग बसुंगजी दाचे ए सत्य परमेश्वर होइन समचै ना एदा ज्ञान बा बिसिनान ngai जब थेन्चे ओते बेला भुटानरी पास्टर आरेम्बा भुटानरी पास्टर आरेम्बा भुटानरी सेवा संगति लाबर आपिनमा 90 ला ताम हो 90 जब nga प्रभुरी ओते बेला ग्रहण लाजी तेन्चे ग्रहण लामा हेन्चे 90 रि जुलुस रेजी भुटानरी तेन्चे बेन भुटान नमी मार झापा निजी नेपाल निजी ते चुरिङ अनि सतौट ताजी बाइबल आरेम्बा ओते बेला बाइबल भुटानरी एलाउट आरेम्बा थे कारण से 94 जब ग्रहण लाजिङा ग्रहण रोदुगु मुम्बा एल्डर पास्टर बिबा आरेम्बा रोदुक से ग्रहण लासी पिन्जी त्यसैगा लोंबा खासिन हतार ग्रहण लाजी तेन्चे जब ग्रहण लासी 4-5 दिन रि चाहिँ चु बिमारी का दे 90 ला ताम लाबन मुला है उदिदी योङ बाताजी उदिदी चम्ची से कि खुवामा खोले खुवामा थुङ बाताजी थेन्चे चाहिँ थेर होला दिमरी गाई एक हप्ता यो मान्छे चाहिँ थेर होला दिमरी बोर्सनीजी जहाँ चाहिँ 14 दिन रि चाहिँ सिला बियो मुला जहाँ चाहिँ चु 14 दिन 15 दिन आथा चाहिँ एलान दिमरी टिबा बिसिनान रोला दिमरी टिजी तेन्चे विश्वासी कादे बेनन यांगला विश्वासी कादे खासिनन मुनगी प्रार्थना लाम्बा दिनगी प्रार्थना लाम्बा जब 14 दिन ला मुनुङ ताजी थेकुनु चाहिँ होल नाइट ट्रिबाला टिम मुनगी थेनी वाइको सिनान बचन पाङसिनान मुनगी टिजी तेन्चे गाला चाहिँ सेमरी मुम्बा दान्छ मिसीमा दुई खातले चाहिँ सिमाला ओते चाहिँ गाला सेमरी खाम्बा तर जब 14 दिन न मुनुङ याल ताजी याल तामा हिन्छ चाहिँ बिमारी का दिसो च्यामा दुईरी एगाला रो विश्वासी काछे आमा काछे गोर्गी यारी चुङसिनन फिरके दिमनाङ लाबन मोला थेन्चे माने धेरन खुसी ताजी थेन्चे 14 दिन ताजी 15 दिन ताजी 20 दिन ताजी महिना दिन यो मान्छे नला बिमारी का दे नै रेसिनन ब्राबा ताजी द 90 रि बोनबोसे 14 दिन रि सिलाबिबा मी दान्डे 21 ताजी दाने सम्म सिबारे चुरिन मुला र जामे हाजङ जामे फुन्चलिङ मुला छाया छुया मुला छाया छुया हाजङ ता मुला थे कारण से नै संसारला बेन्न थोक क्लासिनन थेचेगा यांगला प्रभुदा रिङलेन ग्रहण लासिनन थेचेगा जब 2004 रि 94 रि जब न ग्रहण लाजी तेन्सेम 94 रि बेप्टिस्ट किन्जी तर ओते बेला जब भुटान रि पास्टर आरेबा कारण से बेप्टिस्ट पिनबा मी आरेम्बा बेप्टिस्ट ला क्लास पिनबा मी आरेम्बा बाइबल आरेम्बा 5 वर्षसम्म गन्छे बाइबल आयङ नि ते कारण से डिमापुर मणिपुर यम रबर सिंह पास्टर विभागी खासिनन याङदा बेप्टिस्टमा पिन्जी जंगली इरिङले बेप्टिस्टमा क्लास पिन्सिनन त्यसै रबर सिंह विभा नागाल्यान्ड डिमापुरला पास्टर से याङदा बेप्टिस्टमा किन्जी पिन्जी थेन से चाहिँ ओतेकोन प्रभुरी nga cha बडप ताबन निजी थेन चाहिँ धेरनुन ग्लारी निसिनन थेन चाहिँ रोदुक से बिजी दान्छे ये ट्रेनिङ लाबर न्यू नेपाल निजी इन्डिया निजी सेजंगा गिक प्रचारे ट्रेनिङ लासिनन दोषी खाजी धेर आलानी 1 महिना ट्रेनिङ लाजी प्रचारे तेन्चे खासिनगा भुटानरी प्रौलग्यात ला सुरु लाबर तालजी प्रचारे गोङा खास रिङा छ तेन्चे मी इरिङलेन नादा प्रभुसे ठेग लाग्याम चाहिँ इरिङले दुई सिनन चुरी दोखान लामुला दादे 94 इन्चे दाने काते वर्ष चाजी नाला मृङ चुरिन मुला सिबारे थे बोन बसे 14 दिन ऋषिला बिम्बा
तर प्रबल शक्ति हाजङ ताबसे दानेसम्म मन्छे छाया छुया उया नाङसिट्यो मला रङा दान्दे 60 वर्ष योजी जनवरी 1 तारिक हिँचेगा 60 वर्षरी ब्राह्मण मला र रनैगा दान्दे भर्खरलन जुहान मला टेलिभिजन प्रबल अनुग्रह से हो प्रबल शक्ति से र यांगला बेन्नन हिल्दा र यांगला जति जाना चुरी जति जाने थेबन मला यांगला चुरी भुटानरी सेवकारी लाबर धेरनुन अप्ठ्यारो मला धेरनुन सारो मला दानेमी जुम्री लाबन मला तर खुल्ला मुमा नै यांसे खुल्ला किसिम से सेवकारी लाबर आम्याङ मला टेलिभिजन ग्ले मला तेन्सेम धेरनुन कानन कादे मला थेसे खी मला धेरनुन चेपररी धेरनुन इस्प दुख अवस्थारिन सेवकारी लादोंला भुटानरी इन्डियारी नेपाली रङ इस्प खोल्ला आरे खुल्लारी प्रचार लाबर नै आम्याङ मला राङ मुनुङ मुनुङ इसो कोरबा सोसिनन रो सोसिनन ओरङलेन उदिदी यांगला प्रभु इस्ला सुसमाचार थेन लादो मला र धेरनुन अप्ठ्यारो मुला भुटानरी सुसमाचार थेन लाबर ते कारण से तर प्रभु से यांगदा धेरनुन माया लाजी धेरनुन प्रभु से yang संसारी धेरनुन थे दल दले हिलोरी पापरी शिवम राङसिनन प्रभु से यांगदा थेला जुन चाहिँ पुत्र यीशुदा यांगला लागि संसारी पितखाजी yang वचन नेपाली बाइबल हो नेपाली बाइबलिङा युन्नाला पुस्तक युन्ना ला पुस्तक 3 16 पात्री स्पब्रिबा मला किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् परमेश्वर से yang जब संसारी मुम्बा yang सा जम्बुलिङ्ग्री yang बेनन पापला दलदल हिलोरी फासपता सिटेबा माङसिनन yang से धेरनुन ते पाप पुइसिनन yang धेरनुन ज्ञाम बिराब्लासिनन ब्राबम राङसिनन यांगला प्रभु से राङला जा गिक पुत्र यीशुदा संसारी पितखाजी र थे थोरी विश्वास लाभ किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो परमेश्वर चाहिँ संसारदा र संसारला yang मिदा इस्प प्रेम लाजी इते माया लाजी कि यांगदा थेला गिक मुबा पुत्र यीशु नै यांगला निम्ति संसार पितखाजी र प्रेम गर्नु उहाँले संसार उहाँले आफ्ना पुत्रलाई दिनुभयो उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस् थेन्चमी जो से ते पुत्र यीशु थोरी विश्वास लाला थेसे चाहिँ अनन्त जीवन याङला बिसनन युन्ना 3 16 पात्री ब्रिगमुला त्यही कारण चाहिँ गाई संसारला भिन्नन 33 कोटी देवदेवता लालु राङला बेन्नन क्लासिनन गाई तेन्चे प्रभुद ग्रान लाजी र दान्यसम्म परमेश्वरला शक्ति हाजङ मुबासे दान्यसम्म गाला दिम्री गाला परिवारी दान्यसम्म शान्ति र सुखासँग निटिबा मला तेन्चे युना
युना 14 ल 6 पात्री युना 14 ल 6 पात्री इरिङले ब्रिबामुला यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ पुग्नु सक्दैन पिता कहाँ जान सक्दैन युना 14 ल 6 सँगसँगै जब चु वचन काटे प्रौला वचन काटे गाई थेजी गोजी थेन्छ चाहिँ प्रभु बाहेक अरू खालै ग्यामसे yang स्वर्ग निबारी आखामनाम अथवा पितालारी परमेश्वर आपलारी yang निबार आखामनाम ठे कारण चाहिँ प्रभु द ग्रहण लाजी र यहाँसे इते ज्याबा ज्याबा ताम दुगु प्रभु से yang द सुङबा मला ठे कारण चाहिँ यहाँसे यहाँला दाजु भाइ दिदी बहिनी राङला युल्ला तामाङ युल्ला राङला बेन्दन पाङदोबा तिले बिसम इसपा ज्याबा ताम चाहिँ अरू खजिबै भगवान चाहिँ आपाङनी nga धेरनुन संसारला धेरनुन 33 कोटी देवदेवता दुगुनन क्लाङसी ब्राबला हो धेरनुन पुस्तक पढबलाजी रामायण सुन्दरकाण्ड देवी भगत चण्डी मधुमालती धेरनुनवटा पुस्तक गाई पढबलाजी भगवानला बारिरी लाला बारिरी थुप्रो पुस्तक दो गाई पढबलाजी तर खजिबै पुस्तक रि इसो ब्रिबा आरे कि बिबा आरे कि बाटो सत्य र जीवन चाहिँ मै हुँ म बाहेक अरू कसैद्वारा स्वर्ग जान सक्दैन विशेष प लेङबा चाहिँ सुङबारे तिले बिसम धेरनुनवटा खाजी भगवान दुगु संसारी तर लडाई क्लाङबारी झगडा क्लाङबारी राम लक्ष्मण खाजी रावण ने खाजी कृष्ण भगवान खाजी थुप्रो भगवान खाजी तर जब राम लक्ष्मण खाजी जब राम से रावण ने से थेन्से रावण ने से रामला मृंगदा बोरबला लागि थेरी लडाई लाजी लडाई झगडा लाजी लंका जलब लाजी बेन्नन भगवान च्यामा दुईरी खजिबै भगवान से संसारी खासिनन लु nga चाहिँ बाटो सत्य र जीवन nga हो nga बाहेक अरू खालै ग्याम से yang सोगर निबार आखाम बिसिनन आसुङनी ठे कारण चाहिँ गाई चु जब बाइबल पढबलाजी थेन चाहिँ गाई संसारला बेन्नन थोक खासिनन nga प्रभुला लिच्चा लगप्ताब हो मर्कुसला पुस्तक मर्कुसला पुस्तक 16 ला 15 र 16 मर्कुसला पुस्तक 16 ला 15 र 16 अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा दिनेले उद्धार पाउनेछ तर अविश्वास गर्ने दोषी ठहरिनेछ र मर्कुस 16 ला 15 16 ली इरिङलेन सुङबा मला सारा जम्बुलिङरी निसिनन चुताम थिएन लौ बाटो सत्य जीवन चाहिँ गान हो nga बाहेक अरू खालै यामना yang स्वर्ग निबार आखाम बिसिनन मर्कुस 16 ला युना 14 ला 6 सुङबा मला त्यही कारण चाहिँ yang चाहिँ जुन जुन ज्याबा ताम दुगु थेबा मला मर्कुस 16 ला 15 री 16 री बिबा मला अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ अविश्वास गर्ने दोषी ठहरिनेछ बेन्नन जम्बुलिङरी बेन्नन लुइदा बेन्नन राङला तामाङ लुइदा निसिनन चु लेङबा सुङो बिसिनन प्रभु से चु आज्ञा दान्डे हाइन 2020-21 साल ngaछन चु आज्ञा yang da pinbala timo
त्यही कारण चाहिँ चु लेङबा याङसे आसुङनिमसम याङला जियोजो आलेदा नाना आङादा याङला आस्याङ आङिदा चु लेङबा याङसे आसुङनिमसम तारे भुटान रि जति याङला युल मुला जति तामाङ युल दुगु मुला थेला आत्माला जिमार मनि भुटान रि टिबा प्रौला जा जामे थोरी खाला तर जति जना नेपाल टिमुला जति जना नागाल्यान्ड टिमुला जति जना जहाँ जहाँ टिमुला थे ग्लाला राङराङला युल्ला राङराङला नाना आङादा राङराङला जियोजो आलेदा राङराङला मिदा याङसे सुङदोबा मुला चु इसपा ज्याबताम जब याङसे याङलन सेमरिचन थानबर आता नि तिले बिसम जब तामाङ सेवा बिसिदन गाई थेजी कर्म तामाङ बिबासेङ आदा चु लिङदु पिनुम्बा तेजङ गाई फासरी थेजी तेजङ गाई नै धेरनन ज्याबा छोर्जी रङादा नै धेरनन खात लागे टिक लागे याङला तामाङ मि धेरनन मुला चुरी भुटान री दान चाहिँ खातलासी थेन्दा चु ताम थेन लागे ताला इसुला चु थेन आला निमसामी नांगरे नि चु भुटान ना तामाङ खातला आत्माला लेखामी ngaथेन किन्ना ताला राङ छोरबन मुलाङादा सेमरी निकै दुख तासिदे मुला र जहाँ जहाँ मुला राङकाले नेपाल नागाल्यान्ड काठमाडौँ राङराङला नामसारा राङलाङला जियोजो आलेदा राङराङला आस्याङ आङिदा राङराङला जाजा कोल्दा चु लेङबा सुङ्गे र याङसे चाहिँ चु याङचन स्वर्ग निसिनन आतानी याङला बेन्नन युल्वा दनाई राङला जियोजो आलेदा चाहिँ याङसे स्वर्गला ग्याम उनके र दान्दे भुटान रि तामाङ सेवामी आरे र दानेसम्म ताबारे ngani नेपाली रिन सेवालामला र खानाङ nganda नै धेरनन चुरी दान्से तामाङ सेवाको सुरु लातोला क्या हो ngani गोर सम्झन मुला दिमरी अरु मुला ngaला भाइ कादे होइ सोलमी तामाङ पाउल बिबचु ngaला आले हो र धेरनन तामाङ कादे मुला राङसे गन्ना लागि नै मेलम सुसिपिनो ngani नै खानाङ नै भा राङ र हिल्दी राङला तामाङ समाज नोंगरी राङला तामाङ दाजु भाइरी भा ngन्छने सेवाकारी लाबर खामलाकी बिसिनान डानबन मुला ngन्ना सेम नै राङका चेचु लाबम राङ मदुरी ngन्दा नै सेमटी खातपा छोर्सी खाबन मुला र राङका चे मेलम सुसिपिनो ngana भुटान रि धेर न तामाङ कादे मुला र थे नोंगरी ngन्छे नै खामजिमसम प्रौला इच्छा ताजिमसम चु राङला युल नोंगरी राङला दाजु भाइ जियोजो आले नोंगरी चु सेवादा सुरु लाभ खामलाकी प्रौला इच्छा ताजिमसम प्रौदा रङ बेनचन जियोजो आले आस्याङाङी बेनचन मेलम सुसिपिनो र ngannari भुटान रि चाहिँ तामाङ बाइबल आरे तामाङला वाइला बुक्ने आरे र तिले बिसम nganda नै खानाङ हो थुप्रो मुला ngana युल्दुगु दान्दे चुरी ठिम्पुरिन हिन्छ नै धेरन मुला र राङला जुन राङसे आबा आमसे लाथान जिमसम चु गादे राङला जामेसे नांग्रेनी लाला दान्दे याङसेन आलानिमसम जामेसे आसेबाका तेतासिनन खामजिमसम प्रौल इच्छा ताजिमसम राङकातला प्रार्थना से भुटान रि नै याङला तामाङ युला सेवा सुरु लाबर खामगाई बिसिनन प्रार्थना लासिपिनो मेलम सुसिपिनो र तिनी चाहिँ वचन इतेरिन थान्दजी बेन्दन फ्याबुल्ला जय मसी एकदम नारायण तुझे जे याङला पास्टर सुलमान आशाङदा एकदम नन भुटान ग्यामसी राङला